share peace and love. Goodbye. Hey guys, I am CJ Estrada. Welcome to my channel. So today we are here at Influencity and Ayala Center, Cebu. I'm with my friends Alvin Cormus Smith and Agred Chris. We're here at David's booth, and then Naya here because probably nagkaon ba ko nun siya, so let's probably check out what's in here. So let's get to meet local and mga loading ng mga influencers and vloggers nga. Napo si Chinkytita ganiha, and then napo si Issa. Then okay, so let's go. Enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe and share, peace and love. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Dre, nakibakataan mo, Dre. Yes. Kasi mas gwapo naman ni David. Tinoon. Ako lang ipakataan niya niya. Pwede lang, pautan na lang ko niya kung kasi mas gwapo ninyo. Pero ako kasulti lang pareha mong skin tone. Oo, may pagkakapin. Pero obvious lang siya. Ka-perfect ba? Ako i-bait ko si David Guison. Ako hangyoon niya jacket na nag-1.5 ito 1,000 na kaya akong paliton. So ako niya hangyoon niya guys. So abangan ang paghahangyo ni CJ Estrada kay David Guison. Hi guys! I'm with my idol. Ako sa naka-top 3. Karoon kami nag-meet ever. So I'm so happy. We're here sa Influencity. May ko idol. Hello! Kobe Mahina, subscribe! Yes! Time, peace, and love! Kinakot si mong camera daw ba? Baka puti, no? Lagi makagawa mo? Makailan. Itagag na to. Ayaw, no! Hi mga passion queens. Ate, share peace and love. Peace and love. Let's say peace. Let's say peace and then love. Peace and love, Anna. Share peace and love. Ay, may vlog na ganda. Uy, microphone. Nice na, CJ. Kasi gusto ko ng ganyan, camera. Ano ba yung camera mo? We're at the first stage. Hello! Okay, so here's the mechanics, guys. Na-stand ko guys. Ano, bumili ka na ba? Wala, mag-umaguan rin. Karamag. Huwag yun. That's right, official hotels and spa and the best hotel. Hello! May vlog ka? Welcome! Welcome to Influencity. Kaya na kayo ko. Like, nangapit ito today. So, kabalay. Hi, hello, vlog! Hi, mga bibi. Hi, mga bibi. Nindutag camera. O, yun saan nga camera? Juan, Lumix G7. Mas nice ba na may camera? Uy, lahira dyan ay pang professional. Hi! Ako na si CJ Estrada. Hello, Chinky. Oh my God! Mga ba? Ninduta sa mong camera ay pang professional. Dili, uy. Ano man nito? Hi! Unsay mo channel? Hi guys, I'm CJ Estrada. So CJ Estrada guys, a Buano vlogger din siya. Yes. Yeah. Ganda na camera. Dili, uy. A vlogger na vlogger. Layo na sa akin guys. Thank you! Wala kayo late na, di ba? Hi! Nasay mo? Meet CJ. Nice to meet you! Oh my God! Nakasok! Oh my God! I'm so sorry! Dili siya ibig. Napili na ko ba? Wala ka ba napili? Mga pumix na. Pwede.
Kasi nasa camera tayo eh. Kung wala, hindi. Kung wala. Sige na please. Okay. Yay! For you, 1,000. Oh, i-off mo na yung camera. Okay. Para 1,500 lang. Na, okay, sige. 1,000. Hanggang fake. Sige, 1,000. Ayun, so beses. Yeah. That's again. Joke. Give. Yes. 1,000, 6 months to pay. Pwede. Ano na lang, padala sa Sige, padala. Galing ka dyan, smart ka dyan. Yes, thank you. Bakit ito? Bayad na siya. Di ba na? Suotin ko na. Mainit eh. Ako na. Suotin ko na. Ako naman susuot sa'yo na. Kaya naman sa tao. Yan! Lagay mo tatay. Ano? Ayan. Kaya naman sa ano? Ha? Thank you. Tatay. We should order. Nasa, anong pag... Ano siya ba? Nasa Baguio. Okay. Yun. Hey! Yun. Ano pag post? Okay. May damage pala. Success. Napalit ako. Umawal pa. Yes. Bait-bait to David Guison. Go check out the channel. David Guison, I wonder if you can hear me, but yeah. Hit like and subscribe and peace and love. Pinalak ko nga ito. Ay, tawad na ako. Nari siya. Okay, thank you. Bye-bye. That's it for today. I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share, please, and love! Dagan. Please.